kasih ulun nang mau ucapi HP-nya Bang iPhone dasar nang taharati mudahan buhan pian dilancarkan rezeki bila sudah balaki mudahan makin hari selalu disayang laki nyaman laki pian kada sampai bebini kalau dilihat-lihat dasar sayangi laki karena Bang orangnya pinanya harap beaksi tambah bulu mata pina lantik hari ini jadi nang lawan pian ulun mendoakan kaai nang hari ini mudahan buhan pian selalu dilindungi jadi nang tak lupa kami mendoakan jadi wan pengantin ulun mau ucapakan nang ini abang Beni dan juga kakak Nilam pengantinnya Bang Aran kalau dilihat-lihat dasar bungas bini pian beh pacangan pian kada sampai bedulakan mudahan pengantin pian laki binian beda dua panjang umur selalu sehat badan sehatnya pengantin di jalan ketaatan mudahan Bang pian rezeki dilancarkan ngapa hajat pian mudahan itu hajat dikabulkan Tuhan mudahan Bang pian jua ruhoi rahayu beda dua tentung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan dunia akhirat tak akan terpisahkan ilaika ya Rabb wa anta anni ghaniyun يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت الهنا قد
Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada ibu bapak nang belum pulihkan, nang wabil khususnya kakak sebelah kanan. Jadi kai kami tadi ada mengucap salam atau mengucap iskrim nang sambil berjalan. Kaina salam kami hari ini dijawab pian atau paman iskrim nang pian saurangan. Dimana bang begena pian saberetaan atau ya to ibu nang karudung habang memakai baju hirang nang hendak bulik pian atau baju putih berjalan pembelakangan. Mudahan pian bulik selamat beretaan, mudahan kaina kawa berjumpa pulang atau salawar hirang nang bujur singkal mayang. Lalu nang tak lupa ulun main buakan kaina salam kami hari ini dijawab bakat. Mungkin ini panutup di sini madihinan karena dua kali sudah dimainakan. Mana jua harinya sudah para kajian orang nang sambahyangan. Jadi kami satu mat ini menampilkan assalamualaikum kami mengucap salam. Kami beri jawaban. Lalu terima kasih sudah menjawabkan. Mudahan beretaan kita panjang umur selalu sehat badan, dimana begena pian dalam lindungan dunia akhirat. Selamat beretaan lah beretaan. Jadi bang kami terus melanjutkan kepada ibu bapak hari ini seberataan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan nang wabil khususnya kakak sebelah kanan. Kalau dilihat-lihat beda dua belakian. Jadi nang lawan pian kami menakunakan bujurkah sudah belaki kak tuh sampian. Kalau dilihat-lihat sudah ada belakian. Lalu lawan pian ulun mendoakan tangalih jua ka pian kada bersuara. Dihin kami menausakan. Jadi nang lawan amang kada kawa bejilen karena nih mikrofon nah itu betali. Jadi nang lawan pian nang ulun badahi kepada kakak-kakak di sini ada berdua nang begebuk kami. Jadi nang lawan pian ulun manakuni sampian tuh di rumah ada kalau bini. Jadi bila ada ulun doakan pasti mudahan manai pian selalu dikuati sehingga bini pian betianan lagi. Terima kasih ulun mau ucapakan. Jadi nang lawan pian ini saberataan dimana bang bagena kami mau ucapakan. Mungkin ini terakhir di sini bemadihinan. Jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan bagusnya manik gigi ada warna abang. Jadi mudahan pian panjang umur sehat badan. Kalau dilihat-lihat parut pina kamuka bujur kah betianan. Ujar tupang belum cuman ipik kagenalan. Jadi mudahan pian selalu disehatakan. Nang apa hajat pian mudahan dikabulakan. Jadi nang lawan amang ulun mendoakan mudahan mangai pian sehat setiap hari. Mudahan pian dilancarkan rezeki. Mudahan tahun ini atau tahun dudik kaina sakeluargaan sampian naik haji. Ala naik haji awan. Terima kasih ulun mau ucapakan. Jadi nang nipang sudah nang memberi sawiran. Mungkin nih memancing kakak nang bebejuping amas kagegenalan. Liwar tuh genanya nang kaya nih gelang jam. Kalau dihitung-hitung sakusa tangga kiloan. Jadi lawan pian ulun mendoakan mudahan kai pian amas tak penyakit kaina makin hari makin tahibake sampai nang amas pian kaina hibak nang kagigi. Ada geger alo yang amas
awan. Jadi nang lawan bapak ibu saberetaan, nang buhan banyu berau tak lupa ulun ucapkan. Jadi terima kasih banyak nang lawan pian. Lalu nang terakhir kami mau ucapkan kepada ibu bapak di sini saberetaan. Lalu kami terfokus lawan ibu baju hira, nang sambil mengamira lawan Habibian. Kalau dilihat-lihat kada kalah saing lawan kakak nang baju pink amas kahihibakan. Jadi moden pian bertaan para jekian, ngapa usaha pian diberi keberkahan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan nang ibu di belakang nang karudung beresok jua bebaju hirang. Kalau dilihat-lihat awak saling kenalan. Jadi lawan pian sakadar ulun padahi, apabila awak kenal nang laki kada rugi, bila hendak membebem kada usah ditilami. Lalu lawan pian ulun nang mau ucapi, apabila kaina malam hendak membunuh Yahudi, alamunnya kawa pian haja manahane, lamun pian di atas kalau mati laki. Di laki ada 20 nang amas genal buai umpat memberi. Jadi terima kasih ulun nang mau ucapi, hapinya bang iPhone dasar nang taharati. Mudahan buhan pian dilancarkan rezeki, bila sudah balaki mudahan makin hari selalu disayang laki. Nyaman laki pian kada sampai bebini, kalau dilihat-lihat dasar sayangi laki. Karena bang orangnya pinanya harap beraksi, tambah bulu mata pina lantik hari ini. Jadi nang lawan pian ulun mendoakan kaai nang hari ini, mudahan buhan pian selalu dilindungi. Jadi nang tak lupa kami mendoakan, lalu ulun terfokus sedikit lawan abang nang pian berdiri nang desa lawar hirang. Kalau dilihat-lihat tangan kakantungan. Jadi nang lawan pian mungkin sudah begini hari ini ulun doakan, mudahan bangai pian begawi para jekian. Jadi nang terfokus nang itu lawan ini maingkut cucuk di tangan. Kalau dilihat-lihat cucuk sidin tagulingan, mudahan cucu pian bila sudah sekolah inya pendapatan, mudahan berbakti inya nang lawan kuitan, mudahan bang jua inya sukses masa depan. Mama abahnya begawi para jekian, para jekian awan. Jadi tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak di sini saberetaan. Jadi nang lawan pian bulah terima kasih sudah memberi sawiran. Coba terlihat ibu nang memberi nang sidin bedihian. Tadi imbah memberi 10 tuh sempian. Ulun malihat marango pinanya rasa kehilangan. Bila kada ikhlas nah duit boleh kakan. Jadi lawan ibu ulun mau ucapakan sekalinya bang ikhlas say gue terima kasih banyak lawan pian. Amang di belakang adakah lagi duit baca berangai ditambahiakan. Jadi lawan pian dasar nang bujur aksi, cuman tahi lalat ulun lihat tak genali. Tuyat nang tahi lalat ada beli kap di pipi, kayak lain tahi lalat kayak tahi biri-biri. La biri-biri awan. Jadi nang tidak lupa Bu Aibi anak kesini, ini terima kasih pulang sekali lagi. Si Dintang pinanya Bu Ai hendak menambahi nang harga 10 ulun doakan hari ini. Mudahan Bang Pian panjang umur sehat badan,
ngapa hajat pian mudahan dikabulakan mudahan jua pian pulang kaina betianan mudahan pian selalu barajekian dimana bang begena selalu dalam lindungan mudahan makin hari tambah lagi saya sehingga tuh kaina kada meninggalkan meninggalkan awan jadi nang lawan ibu nang ulun mau ucapi rasanya pantaran cak buai pian menjulungi cuman nih duitnya kadede nang tahanyar buruk-buruk hari ini jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan saku duit 10 sisa-sisa angsulan sisa angsulan jadi lawan pengantin bangai di palaminan ada 10.000 di situ mau kayakan jadi wan pengantin ulun mau ucapakan kalau dilihat-lihat besar genal bini pian nang istilah kata gue tak genal bini oh bang untungnya hari ini nang laki pacang malam ini pian taragep daging pastinya tak banyak kalau dilihat lagi pina uyuh tuh hari ini mudahan malam ini sanggup sampai ke subuh hari wah ke subuh hari jadi nang pangantin satu mat mendatangi pian jadi nawan pangantin kaina kita doakan jadi bang pangantin ulun mendatangi pian mana kaum mawar dikasih dikawaniakan jadi wan pangantin ulun mau ucapakan nang ini abang Beni dan juga kakak Nilam pangantinnya bangaran kalau dilihat-lihat dasar bungas bini pian beh pacangan pian kada sampai bedulakan jadi wan pangantin rumah cupulan tuhut sudah karing ini pian jadi mudahan pian selalu dikuatakan kaina bini pian lakas betianan terima kasih banyak nang lawan pian mudahan nih pangantin ayo kita doakan jadi ulun berdoa aminakan jua pian mudahan pangantin pian laki binian beda dua panjang umur selalu sehat badan sehatnya pangantin di jalan ketaatan mudahan bang pian rezeki dilancarkan ngapa hajat pian mudahan itu hajat dikabulkan Tuhan mudahan bang pian jua ruhoi rahayu beda dua tentung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan dunia akhirat tak akan terpisahkan Allah terpisahkan jadi bang pangantin sudah ulun doakan mungkin ulun bebulik lawan nang rumbungan jadi nih bang Salim lawan pangantin lalakian amun lawan nang bini kalau pian cambuan jadi wanang laki nah kita bersalamat doakan kami juga berataan sehat badan nang mana nang bujang mudahan kakawanan juga lakas bebinian jadi nang terakhir ulun mendoakan nang itu bang iyakah kakawanan buhan pian kalau dilihat-lihat adakah lagi nang bujangan bila ada nang bujang mudahan pian jodoh lakas mendapatkan usaha buhan pian diberi keberkahan kalau dilihat baju buhan perusahaan mudahan buhan pian selalu sehat badan jadi lawan pangantin mudahan malam ini pian sukses nang bujuran pacangan pangantin beda dua nyaman wah ala nyaman jadi bang ulun terus melanjutkan jadi nang lawan kakak ibu sabar taat terima kasih banyak sudah memberi pian
imbah memberi tuyat kaya kadinginan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan mudahan beretaan kita berumur panjang nyaman di lain waktu kawa berjumpa pulang. Jadi terima kasih nang amas kagenalan mudahan kaibian selalu sehat badan. Jadi lawan ibu ulun mau ucapakan ada lagi 20 kikira 5 menit madihin ulun teruskan. Jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan adakah laki pian di sini nang saruan ujar bang begawi lakinya main muakan. Jadi mudahan buai nang itu laki pian di mana sidin begawi selalu dalam lindungan. Mudahan laki pian selalu sehat badan ngapa usaha sidin diberi keberkahan dunia akhirat Tuhan pian salamatan Allah salah awan jadi matiin kami nang melanjuti kepada ibu bapak berataan nang di sini. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan jadi nang tidak lupa madihin ulun teruskan lawan paman es krim selamat berlebaran mudahan tukang pian selalu sehat badan usaha pian itu diberi keberkahan mudahan tokaina kawa berjumpa pulang. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada paman es krim ulun main bukan mudahan pandai pian ngajak dilencarakan. Jadi lawan ibu bapak sabda taat ulun langsung terfokus lawan amang di hadapan nang bejakit lipis nang rokok di tangan. Kalau dilihat-lihat dasar gagah potongan lamun dihitung-hitung kawa ai babini pulang babini pulang jadi bang kami terus melanjutkan terima kasih banyak lawan tiang seberataan anang mana tadi ada memberi sawiran atau anang di sini tian menyaksikan ulun nang tak lupa lawan tian mendoakan doakan juga kami tambulo berdepatan nang istilah kata nang ngaran kita jauh itu lebih abdalnya saling mendoakan mudahan pian dan juga buhan kami berataan sehat badan mudahan kami juga dalam lindungan nang apa hajat kita ini dikabulkan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan kalau pang ada jar ulun sumur di ladang boleh katu kaina kami menumpang mandi mudahan berataan kita berumur panjang nyaman di lain waktu kawa berjumpa lagi. Jadi wan pangantin ulun nang main bukan kikira imbah madihin kami berputuan. Jadi nang tak lupa adanya itu dahulu satu mat sampian. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan kalau pang ada kain jarum nang patah jangan pian disimpan itu di dalam hati. Kalau bang ada hari ini kata nang salah ulun minta maaf minta rela hari ini. Terima kasih lawan pian berataan nang mana tadi sudah memberi sampian mudahan berataan kita rejeki pastinya dilancarkan juga rejeki kita diberi keberkahan bila jerujuk itu daun cimampai ada paikat laki itu dadayan kain pabilanya jodoh hari ini nang sampai menjelang ini hari pengantin si 45 kai koriding bata ada patah sabila hendaknya dihiga kaca. Jadi berataan kita langsung berdoa mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Tulak ke pasar kami menukar pulpen kain abang singgah kami di sungai dalam. Jadi berataan kita doakan pengantin mudahan malam ini tiang sukses di dalam. Lalu terakhir ulun mau ucapkan Assalamualaikum minta rela berataan hilaih
kami bersatu langsung Sallu ala Nabi Muhammad